مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 12 سال باز فعالیت میکند و در این مدت به یکی از نهادهای با نفوذ ساحه معارف کشور تبدیل یافته است. مرکز با فعالیت منظم، شفاف و تطبیق اصولهای معاصر ارزیابی دانش توانسته است اعتماد جامعه را به دست آورد. سال روان در دور یکم به قیدگیری بیش از 139,000 نفر از قید مرکز ملی تستی گذشتند. تعداد داوطلبان نامنویس شده در زمینه ختم کنندگان صنف 11 نسبت به سال گذشته 32% افزایش یافته است. جهت فرا گرفتن همه خواهشمندان یعنی داوطلبان به امتحان‌ها بعد از تحلیل‌های آماری، مرکز ملی تستی در موافقت با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در 22 شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان 55 مرکز امتحانی تأسیس داد. با هر یک داوطلب تاریخ کابینت انفرادی و همزمان توسط مؤسسه تعلیمی و آنها دعوتنامه فرستاده شد تا اینکه آنها زمان و مکان برگزاری امتحان آگاه شوند و خود همان روز و همان ساعت به مرکزهای امتحانی حاضر شوند و به واسطه داوطلبان طبق آن دعوتنامه‌ای که عین زمان در دست آنها هست عمل نمایند و در ساعت موافق با آنها در امتحان ها حاضر شوند. جهت تشکیل برگزار نمودن امتحان داوطلب را ضرور است که حتما با خود باید حجت تصدیق کننده شخصیت داشته باشد. همزمان خود آن دعوتنامه‌ای که از طرف مرکز ملی تستی به او فرستاده شده است باید در دست داشته باشد. اینچنین 2 دانه رشته عادی رنگش سیاه. مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در برابر دفتر اساسی خود که به واسطه در شهر دوشنبه قرار دارد، همچنین در 7 شهر و ناحیه دیگر از جمله شهرهای خوجند، پنجکین، باختر، کولاب، خاروخ و ناحیه‌های دنغره و رشت اینچنین بخش‌های منطقوی دارد. البته معلوم است که یکی از وظیفه‌های اساسی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار نمودن امتحان‌های مرکزآمده داخلشوی است. از این لحاظ با در نظر داشته این چاره‌بینی مهم اجتماعی که البته برای ساحه معارف کشور اهمیت خیلی زیاد دارد، هماهنگسازی کارها در منطقه ها اهمیت خیلی کلان دارد. از این لحاظ مرکز با مقصد تأمین صفت کارها در منطقه ها و همچنین بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در همه شهر و ناحیه‌هایی که در آنها نقطه‌های به قیدگیری تشکیل کرده می‌شوند و یا در آنها مرکزهای امتحانی تأسیس داده می‌شوند، تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشد. از جمله یکی از این چاره‌ها تشکیل بخش‌های منطقوی در شهر و ناحیه‌های جمهوری میباشد. عین حال ورقه‌های جواب‌ها پوره آماده گردیدند. باید ذکر کرد که در دایره هر یک گروه اختصاص‌ها داوطلبان از 4 فن معین شده امتحان می‌سپارند که ترکیب آنها وابسته به سمت انتخاب گردیده داوطلبان فرق می‌کند. مثلا در گروه اختصاص‌های سیوم طوری که شما اینجا می‌بینید امتحان‌ها از فن‌های زبان تاجیکی، تاریخ، ادبیات تاجیک و یا زبان و ادبیات روس و زبان خارجی نشان داده شده است و در وابسته به ساختار امتحان، وابسته به ساختار سوال و مسئله های تست در هر یک ورقه جواب شماره معین سوال و مسئله ها نشان داده شده است و یکی از دیگرگونی هایی که امسال در نظام امتحان های مرکزآمده داخلشوی راه اندازی شد، این تغییرات در ساختار بعضی سوال و مسئله ها. البته ما همه ساله یک دیگرگونی وارد میکنیم به ساختار سوال و مسئله ها. وابسته به هر فن امتحان یک دیگرگونی راه اندازی می شود و امسال در ساختار تست های زبان تاجیکی، زبان روسی، ادبیات تاجیک و زبان خارجی و حقوق سوال و مسئله های گشاده وارد کرده شد و طوری که در ورقه جواب ها شما میبینید در قسم زبان تاجیکی و در قسم
زبان ادبیات روس و ادبیات تاجیک و زبان‌های خارجی سوال‌های کشاده نیز جای داده شدند و سوال‌های کشاده از سوال و مسئله‌های شکل پوشیده چی فرق دارند؟ اگر در سوال و مسئله‌های شکل پوشیده جواب‌ها داده می‌شود و داوطلب وابسته به سپارش جواب درست را انتخاب می‌کند. اما در سوال و مسئله‌های کشاده جواب سوال داده نمی‌شود. در سپارش چی گفته می‌شود؟ در دایره هر یک سپارش داوطلب خودش جواب را معین می‌کند و در جای معین شده ورقه جواب‌ها می‌نویسد. барои ҳар як довталаб танҳо як варақаи ҷавобҳо дода мешавад. аз ин рӯ довталабонро зарур аст ки ҳангоми супоридани имтиҳон аз варақаҳои ҷавобҳо бо эҳтиёткорӣ истифода намоянд. дар ҳошияи варақа қайдҳои нодуруст, қайдҳои берун аз имтиҳон нагузоранд ва ному насаби худро қайд накунанд, чаро ки ин варақа ҳуҷҷатест ки натиҷаи имтиҳон барои ҳар як довталаб аз рӯи ҳамин варақаи ҷавоб муайян карда мешавад. рӯи аввали варақ он ҷоест ки довталаб ба ҳар саволу масъала ҷавобро инҷо менависад. аммо дар рӯи дуюми варақ тартиби пур кардани варақаи ҷавоб вобаста ба ҳар як супориш нишон дода шудааст. яъне дар супориш бо интихоби як ҷавоби дуруст довталаб чӣ гуна бояд варақро пур кунад. дар супориш барои муайян кардани мувофиқат чӣ гуна ва тарзи навиштани ададҳо, рақамҳо дар саволу масъалаҳои кушода чӣ гуна бояд бошад, дар ин ҷо нишон дода шудааст. довталабон бо навиштани ҷумлаи зерин ки бо тартиби баргузории имтиҳон шинос шудам, ин ҷумларо менависанд ва имзо мегузоранд. албатта ин масъала танҳо ба хотири он аст ки мабодо агар довталаб даъво пеш орад ки ин варақаи ман нест, мо дар ин сурат, дар ин ҳолат метавонем муайян кунем ки ин варақа ба худи ҳамин довталаб дахл вобаста аст, чунки инҷо имзои ӯ ҳаст. ва илова бар ин барои ҳар як довталаб варақаи ҷавоби махсус дода мешавад, чунки дар ҳар як варақаи ҷавобҳо рақамҳои махсус гузошта шуданд. имрӯз технологияҳои муосир ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти маркази миллии тестӣ ба ҳисоб меравад. он дар раванди ба қайдгирии довталабон, баргузории имтиҳонҳо, коркарду эълони натиҷаҳо ва як қатор хизматрасониҳои дигар ба таври васеъ истифода мешавад, ки ин ба баланд бардоштани сифату шаффофияти кор мусоидат мекунад. албатта истифода аз технологияи муосири иттилоотӣ ба маркази миллии тестӣ имкон медиҳад ки ҳамаи равандҳо шаффоф бошанд, дақиқ бошанд ва саривақт ба анҷом расанд. яъне ки масалан агар коркарди раванди имтиҳонҳо бошад, чун медонед аз 1 то 9 июл имтиҳонҳо оғоз мешаванд ва аллакай мо бояд натиҷаи имтиҳонҳоро 25 июл ҳам эълон кунем, ҳам тақсимот кунем. бинобар ин дар маркази миллии тестӣ дар якчанд равандҳо истифода менамоянд ва аз ҳама хусусияти гӯем бартарии истифода аз ин технологияи муосир дар он аст ки ҳангоми ташкил ва баргузории имтиҳонҳо варақаҳои ҷавобҳо худи ҳамон рӯз ба маркази миллии тестӣ ба бинои асосӣ интиқол дода мешаванд ва баъди гузаронидани нусхагирӣ ва коркарди он тадриҷан дар кабинетҳои инфиродии довталабон гузошта мешаванд. яъне ки
вақте ки имтиҳон ба анҷом мерасад, варақаи ҷавоб ба марказ интиқол шуд, аллакай нусхаи электронии он дар кабинети инфиродии довталабон ҷой дода мешавад. яъне ки ин имконият медиҳад ки довталабон мустақилона аз истифода аз калиди ҷавобҳои дуруст холҳои ба дастовардии худро ҳисоб кунанд, ки ин албатта аз шаффофият будани ин раванд шаҳодат медиҳад. яке аз намунаҳои татбиқи технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти марказ кабинети инфиродии довталабон мебошад. тавассути ин низом ҳар довталаб метавонад маълумотномаи инфиродӣ ва натиҷаҳои худро пайгирӣ намояд. дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ мо довталабонро тавассути камераҳои махсус расмашонро мегирем ва бо истифода аз таҷҳизоте ки изи ангуштро мехонад, изи ангушти онҳо гирифта мешавад. яъне ки вақте ки ин марказҳои имтиҳонӣ таъсис меёбанд, дар марказҳои имтиҳонӣ довталаб метавонад танҳо бо гузоштани изи ангушт ба марказҳои имтиҳонӣ дохил шавад. яъне ки ин аз он шаҳодат медиҳад ки як нафар ба ҷои нафари дигар вориди синфхонаҳо шуда наметавонад. вақте ки ба қайдгирӣ давраи ба қайдгирӣ аз 1 март то 30 апрел идома меёбад, баъде ки довталаб аз қайд мегузарад, дар давоми 3 рӯзи корӣ кабинетҳои инфиродии онҳо тадриҷан фаъол карда мешавад. дар мо раванди ба қайдгирӣ дар режими бархат аст, барои он ки он маълумотҳое ки дар истгоҳҳои ба қайдгирӣ, дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ ворид карда мешавад, дар режими бархат онлайн ба сервери асосии марказ интиқол дода мешавад ва ин маълумотҳо коркард карда мешаванд ва баъде ки дақиқ ва дуруст будани маълумот дида мешавад, баъдан кабинетҳои инфиродии онҳо фаъол карда мешавад. дар имтиҳонҳо мо аз усули штрихкод истифода мебарем, яъне ки маълумоти довталабон пурра маҳфуз аст ва он нафаре ки имтиҳон мегузаронад ва ҳатто дилхоҳ нафаре ки дар он ҷо кор мекунад намедонад масалан ки ин варақаи ҷавоб ба кӣ тааллуқ дорад, барои он ки дар ин ҷо усули штрихкод аст. баъдан вақте ки ба мо ирсол карда мешавад, мо инро бо барномаҳои махсуси компютерӣ, сканер, намогир, мо инро нусхагирӣ мекунем ва тавассути барномаҳои махсуси дигар мо холҳои ба дастовардии довталабонро вобаста ба навъи субтест месанҷем, ҳисоб мекунем ва худи ҳамон рӯз аллакай дар кабинетҳои инфиродияш гуфтем ҷой дода метиҳем. ҳамасола барои ташкилу баргузории чорабиниҳои маркази миллии тестӣ дар баробари кормандони доимӣ шумораи зиёди мутахассисон ва кормандони муваққатӣ низ ҷалб карда мешаванд. онҳо дар марҳилаҳои гуногуни омодагӣ ва гузаронидани имтиҳонҳо саҳм гузошта ба таъмини шаффофият ва муназзамии раванд мусоидат менамоянд. ҳамасола беш аз 2500 корманд дар чорабиниҳои гуногун аз оғози сол шурӯъ карда то ба анҷоми имтиҳонҳо ба корҳои муваққатӣ ҷалб карда мешаванд, ки имсол теъдоди кормандони муваққатӣ нисбат ба солҳои пешин бинобар теъдоди зиёди довталабон афзоиш меёбад ва ҳамчунин бо дар назардошти теъдоди хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳо ва теъдоди довталабони номнависшаванда сол аз сол шумораи марказҳои имтиҳонӣ ва шаҳру ноҳияҳое ки дар онҳо марказҳои имтиҳонӣ таъсис дода мешаванд афзоиш дода мешавад. чунончи соли ҷорӣ ба рӯйхати шаҳру ноҳияҳое ки дар онҳо марказҳои имтиҳонӣ барои баргузории даври асосии имтиҳонҳо ташкил карда мешаванд, ҳамчунин ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамодонӣ ворид карда шуд. теъдоди марказҳои имтиҳонӣ бошад низ нисбат ба ҳамин нишондиҳандаи соли 2025 афзоиш ёфт. соли 2025 хотиррасон мекунем ки мо ҳамагӣ 48 маркази имтиҳонӣ доштем. имсол бошад теъдоди марказҳои имтиҳонӣ ба 55 адад расид.
البته باید تاکید سازیم که عامل اساسی افزایش شهر و ناحیه‌ها و مرکزهای امتحانی پیش از همه توجه زیادی ختم کنندگان به امتحان‌های مرکزانه داخل شوی میباشد. باید گفت که در برابر قبول امتحان‌های داخل شوی، مرکز ملی تستی اجرای دیگر وظیفه‌های مهم را نیز بر عهده دارد که آنها به تکمیل نظام ارزیابی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی در ساحه معارف روانه شدند. بعضی مسئولیت‌های جدید هم برای مرکز ما در این سال و سال‌های آینده در نظر گرفته شده است. از جمله سنجش مرحله یکم آزمون علم فروغ معرفت در دور چهارم آزمون به ذمه مرکز گذاشته شده است. آزمون استیپند پرزنتی برای خواننده‌های مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، المپیادهای فنی در دور جمهوریوی به ذمه مرکز گذاشته شده است و همچنین امتحان‌های ختم در دانشگاه عالی کشور در سال‌های آینده به ذمه مرکز گذاشته شده است و این سال ما در 2 دانشگاه به طور سنجشی یا پیلوتی این امتحان‌ها را برگزار کردیم و در سال‌های آینده احتمال دارد که در اکثر دانشگاه‌های کشور این امتحان‌ها جاری کرده می شود به واسطه با شرکت مرکز ملی تستی. همه سال هم مجموعه‌های سوال و مسئله‌های تستی به واسطه بازبینی و تجدید نظر کرده می شود و چاپ می شود و به مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عمومی دسترس کرده می شود تا که داوطلبان آماده شوند و در امتحان‌های مرکزانه داخل شوی با آمادگی کامل شرکت کنند و همچنین نسخه الکترونی این کتاب‌ها در سامانه مرکز هم گذاشته می شود و داوطلبان می توانند به واسطه مستقیم به آن دسترسی داشته باشند. تأسیس مرکز ملی تستی به نظام قبول دانشجویان در کشور شکل نو بخشید. در نتیجه جاری شدن نظام مرکزانیده قبول، داوطلبان امکان پیدا کردند که با یک مراتبه سپاریدن امتحان برای داخل شدن به چندین مؤسسه تعلیمی و اختصاص‌های گوناگون رقابت نمایند. این روند انتخاب اختصاص را آسان‌تر نموده، امکانیت‌های جوانان را برای ادامه تحصیل وسیع گردانید.